Sarbaini saya nikahkan engkau dengan Mahyana binti Zainuddin yang dilakukan kepadaku dengan maharnya 3 mayang emas tunai. Saya terima nikahnya Mahyana binti Zainuddin dengan mahar 3 mayang emas dibayar tunai. Guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bikin konten khusus ini. Lagi di dapur umum. Nah, karena persiapan akad nikah. Nah, kalau bahasanya rintu. Ya, kan gitu kan? Rintu. Nah, ini kita ditemani seorang subscriber juga. Ya, yang paling caep. Yang katanya dia mengidolakan daripada kita yang paling gemuk ini. Iya. Nah, ini kita suasana di belakang nih. Di belakang daripada rumah nih. Kami adalah ahli dari segala ahli memasak. Nah, dan ahli mencicipi makanan. Acara pesejuk daripada mempelai pria. Kalau bahasa kita gayo aman maya. Sebelum diantar ke inen mayanya. Pun lakukan bagian ini adalah nenek yang lagi pesejuk. Ini tradisi pesejuk.
Chứ mỏ ơi con kinh bụng. Ôi em đi cây bụng. Bụng mà nó Inilah dia aman maya kita, adik kita yang mau kita antar ke Sahrajan. Inilah persiapan untuk mengantar daripada mempelai pria atau aman maya. Ini ya. Dan inilah beberapa barangan yang akan mau dibawa. Ya. Seperti ini. Ada berapa barang yang akan dibawa. Apa Wak istilahnya Wak dalam bahasa Gayo Wak? Kerutum. Hah? Kerutum. Kerutum. Nah, atau antaran Wak ya? Ya, antaran. Nah, ini dia Wak kita, tokoh masyarakat di sini. Nah, kerutum. Nah, kerutum ini berupa apa aja Wak? Nasi Wak ya? Nah, nasi sama lauknya. Nasi beserta lauknya. Nah, ada juga kelapa ya Wak ya, yang dihias dengan bonbon Wak ya. Nah, ini dia. Ini jadi pernikahannya harus diwajib dibawa nih, kerutum. Nah, jadi nasi beserta lauknya dan juga dua kelapa bibit, dua kelapa tua ya. Tunas kelapa. Bibit kelapa. Bibit kelapa. Nah, ini dia persiapannya. Oke. Ini sebagai kenangan tuh, adik kita Mr. Eben. Inilah dia lagi persiapan untuk ijab kabul. Inilah dia rombongan yang mengantar daripada Man maya ni hari ini dapat duit ni. Oke guys. Inilah dia mengantar Taman Maya. Ya. Ini dia rombongan daripada mempelai pria. Ada yang bagi sebagian nyari uang. Ya.
Ya, Bang. Adalah kegiatan mengantar pengantin ini. Jadi adik kita yang paling adik ipar ya, yang paling bungsu hari ini melangsungkan pernikahan ya. Jadi kita segenap keluarga besar mengantarkannya. Jadi terus perjalanan kami. Mudah-mudahan hadirin kita Saraba ini alias Eben menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Amin. Oke, ikut terus. Ulama alam lambaikan dek, lambaikan tangan. Pada lebih sebelumnya, insya Allah orang ini kita saksikan, yaitu ijab kabul di antara anak dari kampung penduduk dan anak nikah untuk anak nikah di kampung Saraba ini. Pada lebih sebelumnya, aku sebagai pembuka acara, yaitu protokol acara itu yang pertama sekali
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur bahwa sama-sama kita mengucapkan Allah. Salawat dan salam Allah sama-sama kita berdoakannya. Semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat beliau dan kepada orang alaman, ulama terkasih dan ulama taklim dan ulama negara sebagai hukum bagi umat manusia. Kemudian hormat saya kepada Bapak Syekh dan kepada imam dan kepada seluruh rombongan yang hadir pada tempat yang berbahagia ini. Kemudian sedikit dari saya bertanya kepada mempelai laki-laki menikahi apakah ada unsur pasangan? Tidak, alhamdulillah. Kemudian mempelai wanita saya bertanya apakah ada unsur paksaan untuk menikah? Tidak, alhamdulillah. Kemudian kita baca sedikit khutbah nikah inti laki-laki baca syahadat istighfar kali, kemudian selawat alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu anna nikaha sunnatun min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ta'ala nikaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Taqabbala wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Astaghfirullah innahu huwas sami'ul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أشهد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini gerasi imannya tuh Mahyana. Mahyana. Saya terima Mahyana binti Zainuddin dengan mahar 3 mayang emas. Serba ini saya nikahkan engkau dengan Mahyana binti Zainuddin yang dilakukan kepadaku dengan maharnya 3 mayang emas tunai. Saya terima nikahnya Mahyana binti Zainuddin dengan mahar 3 mayang emas dibayar tunai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا وجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والمغفرة والسكينة والبركة والنعمة والصحة علينا وعلى هذا البيت يا مجيب السائلين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت سليمان وبلقيسا وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة الكبرى وخديجة الكبرى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا ومقاصدنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Pegang tangan dulu.